Coba, serius.
Ulang. Lanjut, coba. Yang awak main tadi. Tuh. Aku nak kuliah. Dulu nendang tu tegak di tempat sewa. Kalau nendang, set nendang tu tanam, maju muko. Tak mau dekolo ke kiri doh, tendang tegak mau dekolo ya. Maju. Bilo dia jangan dulu. Fokus. Atur jarak. Baca tarang ba. Coba dinda semua kabar benar-benar. Awak perhatian ya, perhatian deh. Kan kerja mana, lambe-lambe lu. Kalau udah bang lah. Dan undur, cuman awak atur semua awak sedolah. Kalau itu masih tak.